فغري مسخ فغري علو خبري مسخ فغري علو خبري سلام تخاتاتلتنا الشانل كما يكون كما تخونوا سنة كتكونوا نايوتر من يوتيو أبزا فيديو زيا أقداس حبريتا بزعبا هلو كنتات بفلوي دما كاب كالوت وساتنياتات بزعبا مرحنتنا إيرترا بزعبا إيرترا أكايدانا إيرترا حد حساب متيلو زتريوز اللهم دكتور مايكل روبين بحال منيو قرب كنرينا مجمريا حدا قداس زربا تزاري بلو تزارباناتو دما نستفل عليه وجناتنا إيرترا استنكفيو نستفل عليه كونتات ون ناطقة سيز الزارب ترز بلغان قايز له كينوتي زاربو قالات وصيلكا وشتاتي خاطر تجمير كاغن حدا عينت نغفيتايو نسوس لزبلو ده يكون مجمريا ما نسمعيو لبونا كل جزء كان مسمع يزمت نسمع دو نسنا تري تيبنا له تعنا تحساسبا خمزلو نجرنا له نحنا دما ناتنا مسكال زلنا حبريتا جرنا مدام تاخن قبر لنخل شو قدم مجمريا ناو محلافنا لا يكبر وزا فيديو كساب مودا ترايوا بليز مغنياتو ابت مجمريا دزاربون ام مودا تزاربون فللي سلازلو كنرينا مجمريا جن قدمي امصع بيلنا من يوزي سبزي كنزارب مفتانا نسوس تزارب قد مزرابنا من يكون فلطان كلالنا مغنياتو هذا غزي زيت فلط سبات ويكا تلك تدي فلي كام شغريم زي مايكل روبن بحال بي اتش دي زلويو انتايب لعلو فلو سينيور فيلو ريسيرش ارياس ابينا اريا يوغو مصنع تتقبر عرب بوليتيكس ايران عراق تركي هورن اوف افريكا لذي اريا اوف اكسبرتيز ناتو ابزيو يبلالو قصيلنا ترينا ابزي ناتو اكسبيرينس وني نغرنالو جو بحفشا ابتي senior fellow is a senior fellow at the American Enterprise Institute زدما non-profit organization يو بزحات بزعبا political رديت زلون وكا conversations وكا زررب زعبا politica زبقسو عين السبات يمكن بلنا خلينا أمودة تبزعبا ممكن زاربي كم نريد لنا قرم Pentagon officials نبري يبلنا له so pretty much بزح مصحف صحفيو كم تريوز اللهم he's an author co-author and co-editor of several books exploring diplomacy Iranian history Arab culture Kurdish studies and بزح مصحفتي كمو مسكالات كوينهم صحفي يبلنا له بعنقات كنريان تقينا غير غزيان بينهم قبل لينا experience ناتو ترينا دما ابتي foreign military studies office ناي امريكاون كم سرع زنبري كمون naval postgraduate school ون senior lecturer كوينهم سرعي يزربالو تعاني تمكرهم زلو خنري إلى استفلالي articles ون publish كير لو سبزي so نزي مثل هجيك أتا نبتز زبالو RST إنا كناتو let's go to see exactly what is this forever so سقيلنا تعقست جيرنا تسأل على كيبلنا نسمع كترجمية مسؤول قبل بيلا بالمعنى شيء رأيتو ناتي ويكا feedback ناتي ما بزعتو جناب دحرتو قبرك فتني let's go Afwerki is ending. His end could not come soon enough. He's 77 years old, and even though he may believe that he is going to last forever, it's clear that Isaias Afwerki is a has-been who will be quickly forgotten in history. What is Isaias Afwerki's legacy? So Isaias Afwerki nowadays خيد زلو يبلع له ولا تي legacy ناتو نسو صرحة كلون وتصيت هاي نبرون ጽቡቕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ይኹን ኢኮኖሚካዊ ለውጢ ከምፅ ኣይከኣለን ዝብል መደምደም እንታይ ዘለዎ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ናራቲቭ ወይ ከዓ ምዕራባዊ ሚድያ ዝዘረበ ዓይነት ቋንቋ ዝጥቀም ግን ኣብ ገሊኡ ከዓ ኣንጻሩ ይኸይድ እዩ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና He's taken what could have been the most prosperous country in East Africa, in the Horn of Africa, and transformed it into a ruin. By any objective measure, be it the World Bank, be it the International Monetary Fund, be it by any number of other independent assessors, Eritrea is a disaster. ንሱ ዝተቐበላ ሓንቲ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር ኣዝዩ ፅቡቕ ዝኾነ ኢኮኖሚካውን ካልእን ክትዓብን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ እትኽእልን ዝነበረት ሃገር ወሲዱ ናብ ሓደ ብፍፁም ውፅኢት ዘይብሉ ዲዛስተር ወይ ከዓ ውድቀት ኣምሪሕዋ ይብል ኣሎ እዚ ድማ ኣነ ዘይኮንኩ ዝብሎ ዘለኹ ብካልእ
objective measures ወይ ከዓ ነቲ ፋክት ነቲ ሓበሬታ ኣብ መሬት ዘሎ ወሲዶም ሓበሬታ ክህቡ ዝኽእሉ ወይ ከዓ መደምደምታ ክህቡ ዝኽእሉ ከም በዓል World Bank مون IMF International Monetary Fund ካልኦት እውን ኢንዲፔንደንት ናይ መንግስቲ ኣካላት ዘይኮኑ ግን ሓውሲ ብሕታውያን ትካላት ዝበሃሉ ብዝብልዎ ብቁጠባ ይኹን ብካልእ ኤርትራ ዕዉት ዝኾነ ለውጢ ከም ዘይገበረት እዩ ዝግለጽ ስለዚ ሌጋሲ ወይ ከዓ ስራሕ ናይ ኢሳያስ ክሳብ ሕጂ ውፅኢታዊ ኣይኮነን ዝብል ስነ ሓሳብ እዩ ዘሎ let's go It needn't be. That is the tragedy. Today it's one of the poorest countries on earth. It's one of the most corrupt, and it certainly is one of the most free. That said, I'm very optimistic about ኤርትራ ድማ ሓንቲ ካብተን ዝደኸያ ሃገራት ከም ውፅኢት ማለት እዩ ሓንቲ ካብተን ዝደኸያ ሃገራት ናይ ዓለም ከምኡውን ዝለዓለ ደረጃ ብልሽውና ዝረኣየላ ሃገር እያ ይብላ ኣሎ let's continue እዚ ድሕሪ ምባለይ ኢሉ ሕጂ ናብ ካልእ ገጽ ክቕይር እዩ ምስማዮ the future of Eritrea. And my main reason for optimism is because of Eritreans themselves. I ignore what the regime says and what those under the pay of the regime say. The fact of the matter is, wherever Eritreans... China ኣብ መጀመርያ ሰማንያታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገስና ዕቤታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ እንትሕሪልኩም መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ብኣገባብ ሒዙ ኣብ ዘየድልየከ ሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ዝፀንሐ ኣብ ሰማንያታት ቁጠባ ክቅየር ዝጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደጋ ሓይሊ እውን የድልየ ካልኣይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሮም ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ ዝበለፀ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክእለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንክንሃንፅ ክንብጋስ ኣለና ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ብዓቕመይ ዝዳልዎ ኮርስ ኣለና ንጠቐመሉ ብለኩም thank you very much says and what those under the pay of the regime say. The fact of the matter is, on earth, it's one of the most corrupt, and it certainly is one of the most free. That said, I'm very optimistic about the future of Eritrea. And my main reason for optimism is because of Eritreans themselves. I ignore... So, ወላኳ ኣዝዩ ሕማቕ ዘለዋ ሃገር ወይ ከዓ ብዙሕ ሕማቕ ዘጋጥማ ዘሎ ሃገር እንትኾነት ኣብ ሕማቕ ደረጃ ዘላ እንትኾነት ዝበለፀ ተስፋ ዘለዋ ናብ ዝበለፀ ክትከይድ ትኽእል ሃገር እያ ይብላ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እስከ ንስማዮ Or what the regime says and what those under the pay of the regime say. The fact of the matter is, wherever Eritreans have fled, they have become vital members of civil society and of the economy. And there's no reason why they might not take their energy, their activity, and their ability and reinvest it in Eritrea to allow Eritrea to achieve what, frankly, it should have achieved decades ago. So, እንታይ ይብላ ኣሎ ኣነ ሕጂ ክዛረብ ከለኹ መንግስቲ ኤርትራ ዝብሎ ወይ ከዓ ምሱ ዝደናገፁ ወገና ዝብልዎ ኣይኮንኩን ናዓታቶም ኣይኮንኩን ዝምል ዘለኹ ዝያዳ እንታይ ይብላ ኣሎ ኤርትራውያን ብዘይገድስ ኣበይ ናይ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይስደዱ ኣለዉ ወይ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ኣድማዕቲ ወይ ከዓ ኣብቲ ዘለዎ ሶሳይቲ ብትኽክል ኣትዮም ውፅኢት ዘምፁ ሰሪሖምን ከስርሑን ዝኽእሉ እዮም እዚ ድማ ኣብ ብዙሕ ክፋል ናይ ዓለምና ዝረአ ዘሎ እዩ እሱ ስለ ዝበለ ዘይኮነ ኣነ እውን ብተደጋጋሚ ኣብ ቪድዮታተይ ዝብሎ ኤርትራውያን መድረክ እንተተዋሂብዎም ዕድል እንተተዋሂብዎም ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ ብኣፍካ ትዛረበሎም ዘይኮነስ ብተግባር ዘርእዩ ኣብ ክርኳሕ ሓደ ቂስካዮም ከለኻቡ ኣስፋሕፊሖም ክዓብዩ ዝኽእሉ እዮም ይብላ ኣሎ ንቐፅል ሕጂ You know, Isaias may believe. እንታይ ይብላ ኣሎ ብምቕፃል ከምዚ ክሳብ ዝኾኑ ነዚ ኤነርጂ እዚ ነዚ ክእለት እዚ ነዚ ተሓሳስባ ሒዞም ተኸይዶም ዓዶም ክሃንፁሉን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሑሉን ዘይክእሉ ምክንያት ኣይረኣየንን ይብላ ኣሎ ኣብዚኣ ምስ ሰማማ That his family is going to take over. Much like in North Korea, the Kim family has managed to keep control. That's a fantasy. Abraham, his son, is not going to be able to consolidate power. He's not going to be able to win the support of the army. Too many people may want to try to gain ultimate power. ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢሳያስ ልክዕ ከምቲ ናይ መርሕነት ናይ ሰሜን ኮርያ ዘሎ ሳልሳይ ጀነሬሽን በፂሖም ዘሎ መጀመርያ ነቲ ስልጣን ዝተረከበ ናብ ወዳ ረኪብዎ ድሕሪ ናብ ወዳ ረኪብዎ ኢሳያስ ድማ ነቲ ስልጣን ናብቶም ደቁ ከሰጋግሮ ከምኡ ዓይነት ሕልምን ሓሳብን ክህልዎ ይኽእል እዩ
ወዱ ብርሃም ግን ነቲ እዚ ሓሳብ በር ኩንነት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ወዱ አብርሃም ኢሳያስ ወዱ ማለት እዩ ነቲ ዘሎ ስልጣን ኮንሶሊዴት ንኩሉ ወታደራውን ኢኮኖሚካውን ካልእ ጽላታውን ኣማኺሉ ንኩሉ ተቆጻጺሩ ከምቲ ናይ ኢሳያስ ቁጽጽር ገይሩ ክቅጽል ኣይክእልን ይብላ ኣሎ ስለምንታይ ማለት እዩ እንታይ ከም ዘብሎ ዘሎ ኣብ ድሕሪት ናቱ ርእይቶ ካብ እንታይ ተበገሰ ክኸውን ይኽእል ብኸመይ መንገዲ ክንጥምቶ ኣለና ኣብ ድሕሪት ከብያነና ሕጂ ግን ነቲ ዝብሎ ዝተኻለኒ ክትርጉም ክፍትን እየ Once Isaiah is gone, once he's buried, he's not going to be able to influence succession. And simply because he may believe that he is God's gift to the world does not mean that the Eritrean people are going to want to continue with anyone in his family, especially because, as I've said, Isaiah's legacy will not be positive. So, Isaias, look at ከም ዝኾነ ይኹን ሰብ ዕድሜው ኣኺሉ ምስ ተኣለየ ብድሕሪኡ ትመርሕነት ናቱ መን ከም ዝቕበሎ ንጹር ኣይኮነን ስለዚ ከም ሓደ ወጻእተኛ ስፔኩሌት ይገብራሎ ናቱ ዝመስሎ ይዛረባሎ ስለዚ ናብ ወዱ ከስግሮ ወይ ካብ ፍሉይ ጸጋ ዘለዎ ፍሉይ ደም ናይ ምሕደራ ዘለዎ ገይሩ ናብ ወዱ ተስጊርዎ ብዙሕ ኤርትራውያን ከይቀበልዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ንሱ ዝገበሮ መስሪትዎ ዘሎ ድማ ንኩሉ ከምኡ ክኸውን ወይ ምርጫ ኩሉ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል መደምደምታይ ዘለዎ በተደጋጋሚ ድማ ናይ ኢሳያስ ሌጋሲ ጽቡቕ ነገር ኣይኮነን ጽቡቕ ነገር ስለ ዘይገበረ ዝብል ርድኢት ዘለዎ ንቐጽል And he will not be remembered well in history. One of the reasons why Isaiah will not be able to consolidate support for his family is because Eritrea, despite the frequent comparisons, is not North Korea. North Korea was able, while there's a North Korean diaspora in China, for example, perhaps in Russia, some defectors in South Korea, the North Korean diaspora has not been able to thrive in locations with freedom. So እንታይ ይብላ ኣሎ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት መወዳድርቲ ናይ ኣፍሪካ ሰሜን ኮርያ ዝብል ሽም ክወሃባ ጸኒሑ ኣሎ እንታይ ግን ብላ ኣሎ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ እዚ ውድድር እኳ እንተሎ ኤርትራ ከም ሰሜን ኮርያ ኣይኮነትን ብፍላይ ድማ ኤርትራዊ ኣብ ስደት ዘሎ ኣብ ዳያስፖራ ኣብ ካልእ ወፃኢ ሃገራት ዘሎ ምስቲ ናይ ሰሜን ኮርያ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከም በዓል ቻይና ኣብ ራሻ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዘለዉ ሓደ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ሓደ እውን ኣይኮኑን ይብላ ኣሎ ምክንያቱ ኤርትራውያን ኣብቲ ዝተሰደድሉ ቦታ ነቲ ዝተዋሃቦም ዕድላት ተጠቒሞም ነቲ ምንጭ ዲሞክራሲ ድዩ ፍትሒ ድዩ ናፃ ሓሳብ ድዩ ካፒታሊዝም ድዩ ነዚታት ተቐቢሎም ከድምፅዎ ዝፍትን እዮም በንጻሩ እቶም ሰሜን ኮርያውያን ወላ እኳ ካብ ዓዶም ተሰዲዶም ኣብ በዓል ቻይና እንተኸዱ ከምቲ ናይ ኤርትራዊ ኣብ ዘለዎ ቦታ ተኣኪቡ ብዛዕባ ዲሞክራሲን ብዛዕባ ለውጥን ዝዛረቦ ዘሎ ከምኡ ክዛረብ ዝኽእል ኣብ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ የብሎምን ስለዚ ኤርትራውያን ነቲ ክግበር ዝኽእል ምስግጋር ናይ ስልጣን ከምቶም ሰሜን ኮርያውያን ትሚሎም ክርእይዎ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ሓያል ዝኾነ ብርቱዕ ዝኾነ ድምፅን ተቃውሞን ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዘተንብስ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ንቐጽል China has a concerted interest in keeping North Korea the way it is. Eritreans, however, are in the United States. They're in Europe. They're across the Horn of Africa. They're in the Middle East. And there's no way that the Eritrean diaspora is going to be silenced the way the North Korean diaspora is. That is perhaps the key point as we look forward. Location is huge in this case. It means that it will be impossible to isolate Eritrea, and it will be impossible to prevent Eritrea from achieving what it is meant to achieve. There simply are too many people in the diaspora at this point. So ታይብላ ሎካል ድማ ሎኬሽን ወይ ካ ኤርትራ ተደኪናትሉ ዘላ ቦታ ኣዝያ ገዳስነት ዘለዎ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣነፂልካ ክትከይድ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ረብሓ ክህልዎም ስለ ዝኽእል እዚ ብደገ ዘሎ ነታ ውሽጢ ዘሎ እንተዘይተዛረበ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ግን ረብሓታቱን እቲ ኩነታቱ እውን ዝርዳዕ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎ እዚ ብቐጥታ ምስግጋር ናይ ስልጣን ንሱ ዝወስዶ ዘሎ assumption ወይ ካ ምልክ ገምጋም እቲ ምስግጋር ናይ ስልጣን ካብ ኢሳያስ ናብ ወዱ ዓይነት ከምቲ ናይ ሰሜን ኮርያ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራ ብውሕዱ ስቕ ኢሉ ክርዮ ይክእልን እዩ ስቕ ከተብሎኻ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብል ዓይነት መደምደምታ እዩ ዘለዎ ንቐጽል Right now, President Isaias illegally seeks to impose and imposes a 2% tax effectively on ethnicity. This isn't like the American bad policy, admittedly, of our own expatriate taxation.
Because when people are no longer a citizen of Eritrea, this tax is still imposed. And if they do not pay this tax, their family pays the price. It's organized crime. It's not simply taxation. However, one of Eritrea's هجنتاي بلالو بريزنت سياس كتلو صنح منجدي بفلاي دمانه تاب دغزولو سب بزناي 2% زبحال تاكس ويكا جبري دارغا حوسي جبن عينت ويكا جبناو عينت السرارحه ايو زغبر يبلالو بعلو نمتي والو امريكا دما نزخونه زيغاناتا اب زخونه عالم كفالنا عالم انتلو امريكا وكسب زخونه جبر نكخفليا تجددو سلازي ግን ከምዝናትና አይኮነን ይብላል እሱ ምክንያቱ አሜሪካው አሜሪካው አይኮንኩን ይሉ ዜግነቱን ተረኪቡ ግብርን ከፍል አይግደድን ይታመውዳታ ዶብ ታ ዜግነት ከረክባ ከላሎ ካብት ግብሪ ከእለንት ኮይኑ ናይ ኤርትራ ግን ወላት ዜግነቱን ተገዲፍዎ ግዴታ አለዎ ንከፍል ይብል አብዝዋን ዘጂ ምስት ዝብሎ ዘሎ ምት ተግባራዊ አካይዳ ቁርብ ዝቃዶ ይኮነን ግን ጽኔል ላንሬና ምክንያቱ ኩሉ ሰብ አይኮነን ግብሪ 2% ዝከፍል ዘሎ كخفل زي دلي بزح كم زلو نصر كوين يسمعني نالبت كابتو مكرو خالق خون غليو بعفشا تي فيدباك ده حاري خوننا نغطل نتزبلو زلو كنريا greatest its greatest resources is of course its diaspora, is of course the remittances which its diaspora pay. Now, if the Eritreans have the ability to invest in their own country, invest in their own families, not as a means of paying off a mafia boss, but rather as a means to rebuild their country in a way that will grow its wealth, then there's no reason why they should limit their investments to 2%. The fact of the matter is, with a transparent economy, with a free market, with a transparent rule of law, where everyone is equal under the law, with a concerted effort to punish and criminalize corruption, then Eritrea could truly grow rich. انتهي بلا حجي ايرتراويان ولا كاجي بتزلو سيستم 2% تراي كسدو يقددون تلو وي يسدون يخلون تلو ادي غنزب كاب دغه ناب ايرترا زاتو زلو ريميتنس وي كحجز نسدرا بيتات تغبر زلو حركات ازيا قداسي اتاون ايت زلو منغستن سرعتن سيستمني يبلالو سو ايرتراويان كم بحكي نزو كنتات زي تاب عد زلو كنتات تغيروا لهم حب حقن بسرعه تمزز رول اوف لوف زلوا فري ماركت زلوا نات عراقا زلوا كابيتال دما سبكتون كوصون كم دليت كم زخل انت تغيروا حقاونتن حقاونتن زلو سيستم تتفديرو 3% زي كون ايرتراي كابون العلي مور بعدهم ينفسخ قبرو بزح غنزب نخوتو بزح لوط نخغبرو بقليل يخوليم سلازي ايرترا نقيروا زبلت حيلن كلتن بقعتن زلوهم يوم تراي نعو زعدم نتي زلو اب سيستم كله زخل وي اب زخونه منغساو منغد كله زخل بلشيونا تقلالا زوغد نعو كال زخلن اغبام تفديركا ايرترا بتهزبا كاب حزبا كمنچو زخل صغاتا تراي نبزل على درجه قطبا كيت خليا زي دما سلازبلو فلو كوين زي كونس بتدغاغامي امناتي چانل وي امناتي تحسو ناتي رديتون اتزبالو صسيو ناي دغ حاجه زي لي هاجر اب دغ بزلو عقمي مستوشت زلو عقمي ناصا عدل تتوهيبو نسوت اخول لعلنا دادل على ورق كخنا يخلي يدبل دحم نملس. Eritrea could be to the Red Sea what Dubai is to the Persian Gulf. We know that Eritreans are very much cosmopolitan. Part of that is due to the colonial legacy, and part of that is simply due to their location on the Red Sea. When you are on a major seaborne trade route, you're used to doing trade, interacting with people of all different faiths, of all different nationalities. Once again, this is going to be a major strength. انتبهوا ايرترا بتي زلوا كنتا تاريخها لك كمت دبي اب بيرشيان غالف وي وشمت ناي بيرسيا كوينا انتر كوينا وتيات زلا ايرترا دما ابتناي ريتسي دبي كتكون زغبا هاجر يانيرا مخنياتو زدما تحزب ايرترا انتس كابت مغزاتاوي تاريخو انتس ابت زلوا بوتا ناي نقد مسمر كمخان متن كابتن تتقمتي ناي نقد ناي بيزنسن كلتن امرن زلوا حبرتسبيو سلازي نزي زلوا امرن تاريخن اندحري نخمعبل نخطقمل عدل يبكايو بقليلو نابزل على درجه كخيز زخل حبرتسبيو زبل قمقام علو زدما ابكون الناس مسرتوني مسد of Eritrea in the future. It's important, especially with Isaias being 77 years old, to recognize that
there will truly be independence. Not independence as Isaias had claimed in 1991, but a true independence. An independence from Isaias Afwerki's family and their parasitic history upon the country. Because Isaias is 77 years old, because he has suffered strokes, because he's not going to live forever, it's crucial that all the diaspora. So, እንታይ ብላ ኣሎ ኢሳያስ ወዲ 77 ዓመት እዩ ስለዚ ከም ሰብ መጠን ብተደጋጋሚ ድማ ስትሮክ ማለት ከምዚ ሓደገኛ ሕማም ብቅጽበት ክቀትለካ ዝኽእል እውን ሓያለ ግዜ ስትሮክ ከም ዘጋጠሞ ከም ሰብ መጠን ዕድመ ንላዕሊ ዝኸይድ ዘሎ መጠን ንሓዋሩ ክነብርካ ስለዘይክእል ሓደ መዓልቲ ከም ዝኾነ ሰብ ዕጫሞት ክበፅሖ ይኽእል እዩ ድሕሪኡ ዝሃገር እዚኣ ሕጂ ዘለዎ ዓይነት ናፅነት ዘይኮነ ምክንያቱ ሕጂ ዘሎ ሲስተም ኢሳያስን ፋሚሊናቱን ዝብሓትዎ ስልጣን እዩ ዘሎ እዚ ድማ ኣብቲ ንሱ ኢሳያስ ኣብ ዘየለወሉ ግዜ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ተራ ናይ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብ ከ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ኣብዚ ሕጂ ሓደ ኣገዳሲ ዘረባ ክዛረብ እዩ ምናልባት እትሶም ዝብልዎ ዘሎ ብጥንቃቐ ኢና ክንሰምዖ ዘለና ክሰምዖም ኣለካ ናትካ ሕሳብ ግን ክትገብር ኣለካ ንስማዓዩ ሕጂ And all the governments in the world start planning for the day after. The biggest disaster that could befall Eritrea is if any of the countries with which Isaias deals, be it economically, be it for the military base, decide that they are going to intercede and crush the Eritrean people's desire for freedom in order to maintain a lease over, for example, the Air Force Base, or to be able to maintain a contract. Therefore, what it's crucial to come to a consensus upon. እንታይ ይብላ ኣሎ እዚኣ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እውን ፅቡቅ ጌር ክሓስበላ ዘለዋ ነጥብያ ብዝኾነ መንገዲ ኢሳያስ ካብ ብሞት ወይ ብዝኾነ ኣብ ዝለየሉ ግዜ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ምናልባት እቲ ዘሎ መንግስቲ ምስ ወታደራዊ ድዩ ቁጠባዊ ድዩ ምስ ካልኦት ሃገራት ሽርክነት ዘለዎ ወታደራዊ ሽርክነታት ዘለዎ ብዙሓት ሃገራት ድማ ፕላን ኣለዎን ድሕሪ ኢሳያስ እንታይ ዓይነት መንገዲ ክኸዳ ከም ዝኽእል ኣብቲ ዓዲ ምናልባት ኢሳያስ ሓደ ክቅረብ ዘይክእል ዓዲ ፈጢሩ ለንበሎ ድሕሪ ኢሳያስ ግን ፕላን ኣለዎን ምክንያቱ ሃገራት ናይ ኣማዒት ዓመታት ፕላን ስለ ዘለዎን ስትራቴጂክ ቦታ ከዓ ስለ ዝኾነት ኤርትራ ዘላቶ ቦታ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናታ ዕላማ ክህልዋ ይኽእል እዩ ኣብዚ ኣገዳሲ ግን ድሕሪ እዚ ኩነታት እዚኣተን እዘን ሃገራት እዚኣተን ንናተን ረብሓ ኣብ ኤርትራ ክደፍኣ ወይ ንናተን ረብሓ ከውሕስ The Air Force Base, or to be able to maintain a contract. Therefore, what it's crucial to come to a consensus upon is that when Isaias dies, Eritrea can maintain its neutrality. It's not going to be a pro-American state. It's not going to be a pro-Chinese state. It's not going to be pro-Ethiopia or pro-Russia. Rather, Eritrea should only be pro-Eritrea. So እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ግን ካብ ሕጂት ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብ ናይ ፖለቲካዊ ጽላት ኣሎ ኮንሰንሰስ ወይ ሓበራዊ መረዳእታ ክህልዎን ሓበራዊ ስምምዕ ክህልዎን ንሱ ድማ እንታይ እዩ ብዝኾነ ይኹን መንግስቲ ግዜ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ናብ ካልእ ነገር እንተኸይዱ ዝኾነት ሃገር ኣብ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ናጽነት ንኸይትጥሕስ እቲ ዝመጽእ መንግስቲ ምስ ቻይና ኾይ ናብ ቻይና ተጸጊዐ ከይከውን ናብ ራሽያ ተጸጊዐ ከይከውን ናብ ኣሜሪካ ተጸጊዐ ከይከውን ናብ ኤውሮፓ ተጸጊዐ ናብ ኢትዮጵያ ተጸጊዐ ከይከውን ነፍሱ ዝኻለ ናጽነት ዘሎ ከምቲ ናጽነት ዘሎ ሃገር ብናጽነት ትቕጽል ዓይነት መርገጽ ንኽህሉ ኩሎም መዳያት ተሰማምዕሉ ሓደ ኩነት ክህሉ ክኽእል ኣሎ ይብል ኣሎ ማእስዮም ተመጻተኛታት ተሰማምዖም ኣብ ቃሎም ዝጸንዑ ግን ካልኣርስቲ እዩ ግን ንስማዕዮ And yet welcome the contributions of all those from different nations in the diaspora. I'm reminded, for example, of Armenia, where there's a huge Iranian diaspora, a huge Armenian diaspora in Iran, a huge diaspora in Russia, a huge diaspora in the United States, a huge diaspora in the United Kingdom, and a huge diaspora in France. And Armenia is one of those places where all those countries that might ordinarily be at loggerheads are able to cooperate. The expression in English, of course, is when you're given lemons, you make lemonade. And Eritrea is well situated in the future to make lemonade if እንታይ ይብላ ኣሎ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ማሕበረሰብ ናይ ኤርትራ ብዘይገድስ ኣበየናይ ኩነት ኣሎ ኣሕሊፉ ንቅድሚት ንክሓስብ ድሕሪ እቲ ዝኾነ ይኹን ለውጢ እንታይ ዓይነት መርገፅን እንታይ ዓይነት ከይድን ክህሉ ከም ዝኽእል ገምጋም ምግባርን ኪኖቱ ዘሎ ኩነታት ካልኦት ሃገራት ካልኦት ነቲ ስትራቴጂ ዘገድሰን ኪኖ ኢሳያስ ክሓስባ ከም ዝኽእላ ድሕሪ ኢሳያስ እንታይ ዓይነት
ፖሊሲ ወይ እንታይ ዓይነት መንገዲ ኣብቲ ቦታት ክገብራ መደብ ክህልወን ከም ዝኽእል የተንበሃሎ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ምናልባት በቲ ኮይኑ በቲ ብኸመይ መንገዲ ክቕየር እዩ ንዘለኣለም ዝነብር ሰብ ስለዘየለ ብኸመይ መንገዲ ክኸውን ይኽእል ዋላ ኣብ ፖለቲካዊ ፍልልይ እንተሃለዎ መርገፅናቱ ሓደ ኣብቲ ኤርትራ ብናፅነታ ንኽትቅፅል ንኤርትራ ልኡላውነታን ዶባዊ ካርታኣን ኩሉ ነገራን ታሪኻን ብዘለዎ ንክቕፅል ምትእትታው ናይ ካልኦት ዝኣሊ ኤርትራ ከም ኤርትራ ንኽትቅፅል ብናይ ኤርትራውያን ምርጫን ድሌትን ንኽትከይድ ኣብዚ ክሰማማዕ ክኽእል ኣለዎ ይብል ኣሎ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ነጥቢ እዚ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ጠብለቕለቕ ክብልዎ ዝኽእሉ ዓይነት ኩነታት ርኢኻ ማለት እዩ ናይ ኣርሜንያ ኤግዛምፕል ይብል ኣሎ ኣርሜንያውያን እጂ ከምዚ ኸማና ኣብ ብዙሕ ዓለም ፋሒሎም ዘለዉ እዮም ኣብ መወዳእታ ግን ሽግር ክመፅእ ከሎ ኣብ ሓደ ነጥቢ ኮንካ እንታይ ዝበላ ዘራርባ ኣሎ ሌሞን እንድሕሪቦምካ ነቲ ሌሞን ወሲድካ ፅማቕ ለሚን ግበሮ ይብል ኣሎ ከም ዓይነት ዘራርባ ኣሎ ንሽግርካ ወሲድካ ተጠቒምካ ንረብሓኻ ውዕሎ ማለት እዩ All those countries with an interest in Eritrea recognize that the greatest value for Eritrea is to remain independent, that it's to remain a space where there can be free commerce. Another analogy would be Lebanon to Syria. Let's face it, Eritrea is small when compared to the behemoth next door, when compared to Ethiopia. There's another analogy here between Lebanon and Syria. Lebanon is much smaller than Syria. And yet, because Lebanon is a maritime country, because Lebanon embraced mercantilism, because Lebanon wanted to trade with everyone, Lebanon, even though it still has corruption, it still has government dysfunction, even though it had the tragedy of the Civil War, Lebanon was able to provide a breathing space and not become like Syria. That's كما بدنا ننتهي بقاله روسيان ليبانوس النوسد ليبانوس of course كل جدي خنردو زلنا يبلاله إيرترا نشتي هاجريا وحد زبي زلوا أفقر بيتا زلا giant زخنت هاجر إثيوبيا لا سلزي قليل كهونا يكون نتي كله خجبر زخل ترانزيشنز وني بلاله كمناي ليبانوسن سوريان توسيدنا ليبانوس نشتي هاجريا أبحري صدق كانت ونيا سلزي اتناتا زوسدتهم رجعتات ولو كبزر من تلوا مس كله كفوت زخونه منجدي مس كله كواسع زخل بوليس تختيلا سوريا بنصارو اتزلاته كنتات توسدتهم رجعتات ابي ابصحي والو يبلالو سلازي اتتوسدهم رجع كاب ليبانوس وي كاب كالوت تمكروسيدا كابو تماهيرا كنتات كله ايرترا ناص اخوينا كاب زخون يكون وغن كي تصلوت ناص هاجر كوينا نختقصل اذا زبلا زلو حساب تراي ادي اقداس كوينا رخيبيا of course بافكار كتب لقليليو مستزول ربحاتاتن سقطتاتن كن قليل كونه يكلني I would argue that Eritrea and Eritreans in their future should look at Lebanon as it was at its best, as perhaps a model which they could follow. And of course, when Lebanon descended into civil war, a lot of it was because of the diversity of the country. Eritrea has So نليبانوس كما بنت كوزوالو مستي جيوبوليتيكاو كونتات ناتا نتي ليبانوس تقبرو زنبرت جيجاتات دما كتقعملوك مهارولوك خولولو سلازي ጽቡቕ ነገር ዝገበረቶ ሪኻ ያለኻ ሕማቕ ዝገበረቶ ሕማቕ ጌጋታትን ጉድለታትን ዝነበረ ድማ ወሲድካ ከም መምሃር ተጠቂምካ ንዑ ሬፈረንስ ተጠቂምካ ኪኑ ካብ ዝኾነት ሃገር ጉዕዞ ምዕባለ ናይ ዝኾነት ሃገር in that it isn't beset by some of the same diversity, some of the same forces that tear Lebanon apart, even though of course Eritrea itself does have both sectarian and to some extent ethnic diversity. So what Eritrea's diaspora should do is try to extract pledges from major countries, major power centers, Washington, London, Rome, Moscow, Beijing, Addis Ababa. Make them pledge neutrality in the future. سنتاي بلالو تي عبد الجزء حيلي حبرتسب محبرسب إيرترا كابزن أب إيرترا تلواك هلوان زخلا زبلان حجرات متتتاو كي جبرا بلج ويكا مبصعان خاتوا مبصع غيرهم ساكن ديك anyway مبصعان خجبرو صبح حسابيو مبصعان خاتوا واشنطن أمتتاو أب إيرترا خيجبر مبصعان خاتوا لندن كمو روم كمو براسلس كمو بيجين كمو تشاينا مالتيو موسكو كم روسيا أديس أبابا كمو كالو تاجراتون أبنا إيرترا قداي سبحانه جو سعود عرب كمو كالو تاجرات إمارات متتاو كي جبرا قالن كحلفا ويكا مبصعان خاتوا خجبر خلالو يبلالو Eritrea. Let them agree that Eritrea is going to be able to choose a leadership and a system of leadership that the Eritrean people want. It's crucial that the opposition and the diaspora organize. Now, many Eritreans and many diplomats will say
that the future of Eritrea is going to be decided internally, that those who are in exile shouldn't really have the same rights to talk about this. And you know what? That was the same debate that was had in Iraq. It's the same debate which is often had in Iran, was had in Russia, and so forth. The difference is that because Isaias has ruled Eritrea with an iron fist. እንታይ ይብላ ኣሎ ካልኣይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ለውጢ ወይ ምስግጋር ተዛዓበየ ብድሆ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ታሪክ ኣብ ኢራቅ ኣብ ኢራን ኣብ ራሽያ ኣብ ካልኦት ከም ዝተራየ ዕጫ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ለውጢ ክግበር ከሎ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ዓዲ ጥራይ ድዮም ክዋስኡሉ ዘለዎም ወይስ ኣብ ደገ ዘሎ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብ እንታይ ተሳትፎ ክህልዎ ይኽእል እዚ ኣከራኻሪ ነጥቢ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከም ንሪኦ ዘለና ይብላ ኣሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ክንዛረብ ተኮይና ግን እስማኤል እስከንታይ ይብል because he has driven out so much talent. That the talent is often the intellectual ability to organize is outside the country. And therefore, it doesn't need to be an either or. But to talk about an Eritrean diaspora, cutting off the Eritrean diaspora from Eritrea itself is like cutting off the head from the heart. So እንታይ ይብላ ኣሎ ብሰንኪቲ ኢሳያስ ዝኽተሎ ዝነበረ ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ቁፅፅር ብዙሕ ሰብ ካብ ኩሉ ወገን ታለንት ዘለዎ ትምህርቲ ዘለዎ ኢቭን ነቲ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለየ መዳይ ዘገልግሉ ዝነበሩ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሒ ዝሰርሑ ዝነበሩ ዳርጋ ካብቲ ሃገር ወፂኦም ኣብ ደገ እዮም ዘለዉ ገሊኡ ደላይ ፍትሕን ተቃዋምን ኮይኑ ብገለ ኮይኑ ሎ ገሊኡ ምስ መንግስቲ ኮይኑ ሎ ብሓፈሻ ግን ብዙሕ ሰብ ከሲራ ስለ ዘላ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እዚ ብዙሕ ሰብ ድማ ብዙሕ ካብኡ ድማ ክእለት ዘለዎን ትምህርቲ ዘለዎን ፍልጠት ዘለዎን ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ጥራይ ክውድዎ ኣሎ ወይ ኣብ ደገ ዘሎ ክኣትሎ ዘይኮነሲ ክልቲኡ ክዋሳእ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ደገ ዘሎ ሰብ ኣሊኻ ብውሽጢ ዘሎ ጥራይ ምባል ኣብ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክሪኦ ከለኹ ንሓደ ሰብ ክሳዱ ቆሪፅካ ኣሊኻ ነቲ ካልእ ኣካላት ጥራይ በይኑ ክኸይድ ምፅባይ ዝዓይነት እዩ ስለዚ ብክልቲኡ ወገን ብሓደ ኮይኑ ክሰርሖ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ይብላ ኣሎ ንእሽተይ ተሪፋቶ ለነወዳዩ We need to understand in the international community that the Eritrean diaspora and Eritrea itself, those living inside, are going to play a joint role in rebuilding, revitalizing Eritrea as we work to the future. I truly wish that I could be with you today. So, እንታይ ይብላ ኣሎ ብሓፈሻ እዚኣ ርእቶና ትሰሚዕና ኣለና ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ካብ ደገ ካብ ካልኦት ዜጋታት ዝመፅእ ሓበሬታ ክመፅእ ከሎ እቲ ዝህብዎ ዘሎ ሓበሬታ ንውሰዶ it's good feedback መፀካ ክኽእል ኣለዎ ፅቡቕ ፊድባክ ድዩ ሕማቕ ፊድባክ ፊድባክ ተቐበሎ ግን ኣናላይዝ ግበሮ ኣይናይ ክፋልናቱ ኩሉ ወፃእተኛ ነቲ መርሕነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስለ ፀረፈ ንኢሳያስ ስለ ፀረፈ ኤቭሪቲንግ ንሱ ዝበለ ሓሶት እዩ ማለት ኣይኮነ መራሕቲ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ መራሒ ኣብ ጀርመን ዘሎ መራሒ ኣብ ስዊስ ዘሎ መራሒ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መራሒ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መራሒ ክንቀፍ ኣለዎ ኦኬ ብሃናፅ መንገዲ ክንቀፍ ክኽእል ኣለዎ ነቐፌታ ንመራሕቲ ኣገዳስነት እዩ ምክንያቱ መራሒ እንታይ ማለት እዩ ፓብሊክ ሰርቫንት ኣገልጋሊ ህዝቢ ማለት እዩ መራሒ ማለት ኣገልጋሊ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘገልግሎ ዘሎ ህዝቢ ክጋጋ ከሎ ወይ ጉድለት ክረኸ ከሎ እዚ ጌጋ ክብሎ ከሎ እዚ ሕጂ ሂብና ኣሎ ሓበሬታ ስፔሻል ንሱ ክበና ከሎ ሓበሬታ ግን ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና እቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ብዙሕ ፅቡቕ ነጥብታት ኣለዎ እዚ ንዓና ሓበሬታ ክቡና ከሎ ዕላማ ናቱ ስራሕ ናቱ ንዓና ንምግልጋል ኣይኮነን ሰብ እዚ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ንምውሓስ እዩ ካልኦት ስፖንሰራት ናቱ ናይ ዝተፈላለየ ፕሮጀክት ናቱ ዕላማታት ናቶም እዚ ንዓና ሂብና ዘሎ ሓበሬታ ክልተ ዕፅፊ ሰለስተ ዕፅፊ ናቱ ንኻልኦት ኣገደስቲ ሰባት ክቦም ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ብዛዕባ ኤርትራ ኣገዳሲ ውሳነታትን ሓበሬታን ብኣሜሪካ ይኹን ብካልኦት ደረጃ ዘሎ ምሳና ሼር ከይገብሮ ይኽእል እዩ ስለምንታይ ኣብ ፓብሊክ ዲስኮርስ መፅኡ ኣብ ህዝቢ መፅኡ ክዛረብ ከሎን ኣብ ፕራይቬት ሴክሽን ነቶም ካፒታል ዘለዎም ነቶም ከፍልዎ ዝኽእሉን ክህቦ ዝኽእል ሓበሬታ ነንበይኑ ስለ ዝኾነ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ስለዚ እቲ ንረኽቦ ዘለና ሓበሬታ ብናይ መንገዲ መፅኡ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ኣብኡ ተመርሲ ኣብኡ ኣብዚ ናቱ ቋንቋ ኣብዚ ናቱ ኣናሊሲስ ኣብዚ ናቱ ርእይቶ ተበስሪትና መደምደምታ ምግባር ዕሽነት እዩ ኦኬ እሱ ናቱ ኣጀንዳ ኣለዎ absolutely ናቱ ኣጀንዳ ኣለዎ ነፍስ ወከፍ ወፃእተኛ ኣብ ኤርትራ ኣጀንዳ ኣለዎ ዕላማ ኣለዎ ካብቲ ንሱ ዝብሎ ግን ክትመሃሮ ትኽእል ኣሎ በት ካብቲ ንሱ ዝብሎ ወሲድካ ንስኻ ኣካይዳኻ ትገብር ኣለካ ንኣብነት ዝብል ዘሎ ገለ ካብቲ ናቱ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ኢሳያስን ኣብ ከባቢኡ ዘለውን የመሓድርዎ ኣለዉ succession plan ድሕሪ ኢሳያስ ኤርትራ ናበይ ገፃ ክትከይድ እያ ኣይተሓበረትን ኣላ ከም ሓንቲ ሃገር ዝኾነት ሃገር ወይ ካምፓኒ succession plan መተካእታ እቲ ስልጣን ካበይ ናበይ ክኸይድ እዩ ግድን ኢኻ ክትሓስበሉ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ እንተኮይኑ ዲሞክራሲ ስለ ዝኾነ ድሕሪ 4 ዓመት እቲ ስልጣን ናብ ካልእ ክቕየር ምዃኑ ትፈልጥ ኢኻ ኣብ ኢማራት ተኸይድካ ንኣብነት ዱባይ እንተወሲድካ ሼክ መሓመድ ኣሎ ሕጂ እቲ መራሒ ድሕሪኡ መን ምዃኑ ድሮ ሓፂኡ ኣለወዱ
شيخ حمدان دبها سلازي من كمت مخانا بسلطان فلك لها ديمقراطية تخينو بمرجع كمت مخانا فلك لها كم زي نكسنتها ومن قد تخينو ما من كمت مخانا فلك لها إذا عينت جلوس إنت ويكا نتصور ترانسبارنسي زلوا حبريتها دما نسب confidence يبين عبير ترى كابت من جسدي كمت كابنا إساس لاين دي كمت سيستم تغير دي كمت انتهي يكون زفلات نجاري لنا even نزل خمسة نجار بمحتاجك زجرع كفال حرة سبع لنا بزعبة إيرتراسي سلمتها خات حتى ممكن كذا ترى إيرترا وكحتت مثلاً جبوني إثيوبيا أو كزارب يخل السودان أو كزارب يخل مهناته ناس أزخونه حبريتان إنترنت سلزلوا نفس الكفسة بزعبة زخونه عرسي حسابون حتى تعطون كالعل نبوريزي نزل زي تكاب نزل زي تقف تخينك ناتكال تجميع مساخاون بزح conversation هيدلني بحفشة جن زخونه سب ريتوناتو حسب ناتو جلس خلي بزعبة إيرترا دما انتهي يكون اليوم صعدوا ويكا معرباويان حيلتات إذا نجرزي بزح جزية كم زمان تقول رجس أنيه انتهي يكوني عيناي من قديون وحسنات ناتنا نا أمريكا مودة تدما أمريكا بتدقى قامي ربحانا تا كم زقدسا كبوليتيكا نياتاد فلتينا نيرترا أبتجزي فدريشن إيرترا نتاي قبا نيريو جن نعنا نربحانا نستراتيجي كاو ربحانا أبتت إثيوبيا فدريت انتخونت يحش الناس ولا هجريو سلازي أمريكا ناتهم interest حسيبهم لكم زلوكم فلكن كلا لنا من عالبات نيرترا هلاوي كي يقدسهم يخليو اتقدمونا يقدسهم very careful اتنا خذ زلنا من قدي جماعة معي لنا زلنا بدقي بقليلو حماق زدلي نتحقوا في تقييمه جنزب انت انفستيجيرو نتفيلمي كبالا شوي خليو حجي برتعز خونه مقتصرنا يساس سلزلو ولا حنت خبر يتخالن كسب حجي بخاله زراربان على امريكا قال مله سياس كوم غير محازو نا امريكا it could be something مغنيات ابت بوتات كالا يتدعمبر كم زلو تطو تيلا كي معبلت حزب تطفيون they have no problem حزب ما يكون وساق زلو ترجمني نساتهم ابت كبابتي زدلي وي قبرلو بنيو مسعود عرب زدلي وبيزا لهم ابقى بحري اب جبتي زل على بيزا لهم من السودان تدليهم كاتو قولوا سلازي اب اثيوبيا زل على زمدنا لهم بكل اب كينيا لو اب صوماليا بوتا لهم everywhere اب يمن لو سلازي نتقعي بحري بلا على اب قبسي زل على بيزا لهم سلازي نتقعي بحري تقاطيرو مزلو يا امريكا إيرترا كم زلاتو تقاطيلاون صقم يبلوم دحري إيرترا من كما تسخل وي حجي إيرترا خلا نتشاينا دي اخطتون راشا دي دبلوماتيك جرا مسوخ سره ازيو قد سمي من كاتو خلافت كبابي هو قاصرو سلوز دليو بحفشا جن كم زعنت حبريتا لبنا كفيتنا نسمعيو اب قرب زلنا سب سمعت دست بالو روح يومكم زيوم ديكونسي كابت زبلو تمهر من قد خادم ما قبر زياده علامه اب عالم تنصير كاتنا براي تغلخه مس عالم كونيكت ديخه ابت عالفنا انترفيو ناي سياسه تشايناز غورام تيلكو نيرا اكزاكتلي خميس بنيرو تنصير كات كيدا يتخلنخه اذا عالم كونيكت ديا اكزاكتلي سلازي كونيكت سلازخون نربحهم يزاربلو تربحان عم سلازي قد سمحنا حنا دما كميه تراين ربحانا كنحاسبوا اللي يقبا نبلكو زار سب زخنو دينا انه بزح فيدباك كمتي باستغالمتن تريتوناتكم كابناتي زفل خلوكم غليو بهاناس منقدي اوردوا مخنياتو كابتريتوهم زمهار سب كم زلو قمت كبارو نابلكو نايلو مارستي اب زخنو دينا اب كالك ساب نراخب تصبغونا تمنه كسنا بتكمي تشاو عوت كتكون نعوتات تغتل كم زبهال اب كمزي عقداس كونتات ناي كتباني عالمنا نبعال وورن بافت اب استفلالي مدرخنا هيوت زلا على عوت كغوانا صفو زخالو نعوم تتغتلنا كما اتوم نعوت بار وورن بافت نزو كونتات الزن خجلس اب كمزي ناي فرهن ناي رعدن غزي اتزبلت السقمتخا حجو خطوزدلك بنبالي مكر سلازي نحنا دما كم تنس زغبرو بيزو خويني انفست زغبر زلو بنشتي جميرنا أسرو تتغتيلنا صباحنقو بعاقمنا عوتات كنكون نخل بعالخم نزا حبريتات تتكيمكم ينفسوا قبل تدخلوا تخينكم اب ستوك ماركت بليز قبروا ناتي حاجز انتدليهم دما كمزا ويب سايت يزولو حبريتا وسيتكم كحجزوكم سقم توسدوا يغني اللي تحنكم